fm.co.ke. Sidai FM. Sidai FM. Ewangan ngeju. Sidai FM. Ashanga yana nyo. Sidai FM. Ewangan ngeju. Nabo te Sidai FM. Hibo itare Samson Ole Simpiri. Ashana lengola ni le Sidai FM ndariki nabo la baliare telari longa le funiare hotikita mwari holtibili durale jumanne na kunando robolo monte Sidai FM kajina no Samson Ole Simpiri. Ore tolo mole kinjangiroshi da kunasa yenka genyane limulo moninchere inyaka kaibunga nkema engajina ragengera de sugulio tena socio secondary na jorgerengele transmarathon tolo nedon meyolo yempore ete na kema bakia geni nyana rishata egasujita la siraklang lo mono jelo kerengele kelgori spek da yolo yenkumok te kulesai onkorokyo lo monte ne bondorobo monte Sidai FM bona bote Sidai FM. Ore tenkaraki erishata enchan nenarikino ning'orisho iltung'anak oleng toowuejitin nemenyor enkiwuang'ata pee eiboori irbuketa oidimayu nepuku. Lomon kulo tolimu DC lorkerenket le Transmara Tolontoluo oji enkarna Mohamed Nur Hassan. Ningependa kusema kwamba kuna radi imepiga ng'ombe huko katika area ya Keyan. Ningehimiza watu ya huko ya kwamba wajihadhari hii msimu wa mvua na kwamba wasikae chini ya milima ama kwa karibu na miti na wajichunge wanyama yao hasa wakati mvua iko mingi sana. So naomba watu wa huko wakwe chonjo. Bona bote Sidai FM. Itodolu ajagone ya Sidai enjurore bedoli ajo kaji kona ginore nkayok na arare osilanga nemis nelaite ni wijake enkayoni na atalarin tomonobote nebo lekae watalarin opishana orjingo silanga temuru sinoni tolondolule county enkarnaroge tisho anargiliko show globisani lor polisi. Ore lelo seseni lena na ayo pokira na wagisipitali na shumegrimen telongisa county la Bomet. Bona bote Sidai FM. Ore takulio mona ke nelimu lomon nchere ekishakino na robare kiorgilikuwa yapoita itolo sholor maasa ajo keyeunoyu erikore na dupa naaji naidim ewe kena inkera ormaasai. Ore erikore nemeiken inkera ormaasai nenkop enye etiiki naa kemaka oleng amu ore ina naa enjing'o naidipunye anaa enaimaka orpayian oji enkarna James Ole Marima laa ninye orpayian orkijiji Terusiai temoikuapi e kaunti enkare Narok. Bona bote Sidai FM. Irisu Kenya orbungei le Polo Sorgejuado memusio le Kanjori orgavanai Joseph Jama Olelengulu na kaunti orgejuado ejito kalani oleng toropiyiani oshi naang'amaa tepooki amu bilioni naudo oshi eng'amaa ina kaunti nemelia nataasieki anaa ninye mbaa nataasieki maendeleo naidim ataa keduaya olorere. Bona bote Sidai FM. Itudung'o kotini kitok ele osho le Kenya fine bilioni narare 1.04 ata fine sapuk oleng ena naishakenoyioki historia enkop e Kenya te kotini tenkaraki ormenejai apa lenkampuni naji NSSF oji enkarna Francis Muturi otolimuoki ajo inyala apa ropiyiani teina rishata. Lomon kulo otolimuo Lawrence Mugambi laa ninye chief magistrate oimaka ilo kesi. In this case, therefore, the first accused is liable to a fine of Kenya shillings 2,402,286,744.80 in default. First accused shall serve 9 years imprisonment. Right of appeal 14 days. Ore kulikae menejani okuni oinyalaite ropiyiani tenkoitoi eropare naa tenebo David Githaiga, Wilfred Weru tenebo Isaac Nyakundi naa ore pookin nemeeta obo lemewoshitoi fine omilioni naara ipisiet milioni naara ipisiet omilioni uni aneeni larin 14 te korokoroni. Lelo pokira okuni David Githaiga, Wilfred Weru tenebo Isaac Nyakundi eetai sii likae kesi musano iterua apa tolari loo 2008 larin taata 12 otulusoitie. Ore tolomon oing'ua tidialo orpolosien nelimu lomon nchere isho olosho le Mali orbalozi lolosho lolfaransa tenkop enye oji enkarna Joel Meyer
enkitanapata ajo ore toosai 17 wari nenarikino nipang'a alo olosho lenye naa tenkaraki ormena oitodolutua enkop olfaransa tiatua ilo osho le Mali. Etolimuto lelo tung'anak oitasheki mbaa eseriani tenebo sininye elototo nkwapi e immigration ajo ore ilo balozi Joel Meyer naa ketii obo loltung'anak ootorikoitie aitodolu ormena tooltung'anak lenkop e Mali. Lomon kulo inyaaka aitadedeyie orministai oitasheki mbaa osotua lekulie kwapi teilo osho lolfaransa oji enkarna Jean-Yves Le Drian. Nikintabaiki dorropu olomon manoto sauni enkakenya tonkoroki olomon kaaji nanu Samson Lesimbiri nikijaa ashe toltung'anak pookin ootumito yiok tenkoitoi e Facebook live. Ashe oleng oltung'ani oji enkarna Pasis Alfred Sangu tenebo Solomon Nataa Nkapilil na enkop, Moses Kimanyim, Ole Francis Mwangi tenebo David Kalengo, Yamboi Joseph, Moses Olengari Kortom. Ashe oleng lelo pookin otegel training enkitesheni Sidai FM. Na nena ndorropu olomon te Sidai FM. Oilale, etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok te 103.5 Sidai FM. Sidai FM, ewang'an ng'ejuk.